نمني أفنا قبل ما بين لحيه وان جدو أريد لمان إسا سن أفان إسابان وما بين رجليه وان ميل لمان إسا جدو جرو نمني أفنا قبل فرجيبان قام سالابان نمني أفنا قبل أن جنة إساف أف أباجي إسني في ماتي تسنو ور رسول صلوات الله وسلامه عليه جنة أف أبي في ربي سناتايس وأنت كربي بجتش واهن إستيو وان سنبرج على سيبا سمالي واهن تاني أبو وان على ربي بكن وابوس دعوة يروغون جالو وانك يا إسلاما ميدا أدى تسكنم كيساو نما بير الراهي دي ورسي بيفور رايس كنم مالتي هاجمتا مالتي نهاجما أوسطي هاجم بولي جرا بولي نبيتا غلبتنيا سرتي تا نبيتا نمني سرتي دتيرتا سي عربسا أني غرسة بريد دو تكان وانين إسني جالا دو سني دام نما بولي إسني تي أكمتي إنجي بتني نبيتني by being happy and by being successful gammada namati fi milkawa namata hudan ni inji fatanini khalqi hasawa jeen akko gume ka wolin jenne annan taawru inyan sarallana islama tufarratu ofsu jechu amanta islama tana rabbin kenya jalla jalalu rabbi samawani rafide dachi rafide gaarotin rafideetiti baadhachuu hin dandeenyu ja'anii deebisaniif amma sodaatan nuti miskiinoota warra humnan qabne aylii hin qabne kanaatuutu baadhate obboleeyyan kiyya ka islaamaa qaalii rabbi irratti obsuun amantaa islaamaa cufa irratti obsu salaata irratti obsu soommana irratti obsu zaka irratti obsu hajji irratti obsu da'awaa godhu irratti obsu gabaabdutti akka waliin jenne amantaa islaama irratti obsu namni amantaa islaama irratti obse jaalawwan kiyya ka islaamaa booddeen isaa warra jannataati isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa godhu laan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث إمام أبي يوسف عبد الله بن السلام عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام رواية وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا إلمان نما سلامتا فجأسا وأطعموا الطعام nyaatas nyaachisa abbada achumataa ijeen boodoo waliin haasofna wa atiimu xaam nyaata nyaachisa riwaayaan tan maal jenne fira keessan maxxansadha wasalluu billeyli halkan keessatti ka'aatii dhaabbadhaa salaata wannaasu niyaam haala ilmi namaa rafuu ta'een yeroo ilmi namaa rafu isinin rafina ka'aatii dhaabbadha amman tana salatu tarawih obboleeyyan kiyya ka islaamaa salaatuudhaaf obsatti haajamte asbira dhuftanii dhaggeeffachuudhaaf obsatti haajamte an isin dura dhaabbadhee haasa'uudhaaf obsattiin haajama yoo obsii hin jiraanne faayidaa hin qabdu wanni nuti goonuun isin hin jaabar ji'ini ramadaanaa tana cufa nu barsiisa khalqiin obboleeyyan kiyya deemteetiti barcaa isiitiif taffitaffi jettiimi isin ammoo kontaati fuula rabbii duratti jeyna ta'uudhaan taffitaffi jaa lubbuu teessan durallee taniin lubbuu xiyyaaf dhaamutan وصلوا بالليل هل كان كيسا كآت صلاة والناس نيام على علمنا ما رفون تدخل الجنة بسلام جنة نغيان سنتني اسني في ماتي تسني اللي أمل لي ربي ورى جنة سنقول قالي ربي الرتي أبسون بودين اسي جنة أمس قالي ربي الرتي أبسون راهي لكاوما دعوة الرتي أبسون ربي كن جل جلال ربي نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاصبر كما صبر أولو الأزم جين يا إرجماك أبسي وري الجنة قبو مرنو قبو إرجمتوتك يرى أكو أبسانيتي أتلين أكو ما إسانيتي أبسي نبي نوح عليه السلام أمتكم تكا أمت شنتم إرو يوكا أمت إبسا غلي في شنتم
da'awa irratti obboleeyyan kiyya ka islaamaa rakkoo meeqaa agare halkan nama yaama guyyaa nama yaama dirree baasee nama yaama iccitii godhee dhoosetti nama yaama riwaayaan garii nam 10 tuutu islaameef jette riwaayaan garii nam 40 jette riwaayaan guddoonaan agare nam 80 tu amane mee ajallakumullah amata 950 keessatti namni 80 amanuun akkam jechu tana cufaatu maalitti hajam obsa akkuma isaanitti obsi nabi ibrahim alayhi salam tawhid rabbiitiif jecha jalla jalaalu rabbi ibidda keessatti darbame obboleeyyan kiyya islaama amantaa bareedduu tanaaf jecha gurbaa isaa qalutti ajajame gurbaa amata meeqa booda arkate jaartii isaatii fi gurbaa isaa warra lamaan akkaan jaalatu barahaa keessatti waan nyaata waan takka kan jirre wanni dhuganuu kan jirre allahan jalla jalaalu isaan dhiisii deemi jeen isaan achitti dhiisee deeme maalitti haajama obsatti haajama da'awaa yeroo goonu jaalowwan kiyya ka islaamaa miidhaa adda addaatiitu si qunnama keessaa'u nama birarraa himiti warra si beekurraa si qunnamte maalitti haajamta maalitti na haajama obsatti haajama bulii jira bulii ni beektaa gulbatanyaa sirratti ta'a ni beektaa namni sirratti dhadheerata si arrabsa ani gorsa bareedduu takkaan waan hin isinii jaaladhu isinii dhaamu nama bulii isinii ta'e akkamitti injifatanii ni beektanii by being happy and by being successful gammada namaatii fi milkaawaa namaa ta'uudhaan ni injifatanii ni khalqii haasawaa jeen akkoo gumeeqa waliin jenne innaan taa'uru inyaan saraallan haaja'an waan fadha uumaa takkasin godhu bara obsatti haajamnaa jechuun obsarraa ammaas obboleeyyan kiyya amaanaa namaa eeguun obsatti haajamtii yoo hin obsine ni nyaatta koomitee masgiidaa si godhan maallaqa asitti buutu kana fuuteetiti caattarraa geessitaan obboleesso yoo obsa qabaatte yoo itti idaata malee maallaqa isa hin nyaattuga tunis maalitti haajamti obsatti haajamti amaanaa namaa eeguun jaalowwan kiyya ka islaamaa horii ta'us lubbuu isaanii ta'us iccitii isaanii ta'us eeguun qaalii rabbii jaalowwan kiyya ka islaamaa eeguudha sanirraa taarika bareedaa tokko isin himu taarika bareedaa kana osoon isin hin himne garuu hoggu takka sallu ala nabi laal taarika kana kitaaba ejjannoo ambiyootaa ammas sahaabotaatii fi atba taabi'iyootaa kitaaba ji'oo keessatti taarikni kun dhufu namtiyya takkaatuutu jira nuuh ibni maryam ka jaamu inni kun intala dubraa taka qaba intala bareedduu saaliha amantaa islaamaa keessatti beekumsa cimaa ta qabduu fi haala gaarii ammas ta qabdu taka qaba ammas obboleeyyan kiyya gabricha tokko mubaarak ka jaamu taka qaba gabricha isaa kana fuudheetiti eeruu isaa geessee eeruu tiyyatana naatoo hadhuu naa tajaajilii je'ee gabricha isaa itti kannee biraa deemi baatii lama booda obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhufeetiti gabricha isaa saniin eeruu isaa san keessaa maal je'en eeynaba naa kannii je'en gabrichi isaa eeynaba san fideetiti kanneef eeynaba kana yeroo nyaatu itti dhangaggaawe eeynaba mi'aawaa naa kannii kun dhangaggaawaadha jeen ammas gabrichi isaa deemeetiti obboleeyyan kiyya eeynaba bakka birarraa mulee kanneef ammas yeroo nyaatu itti dhangaggaawe kunis ni dhangaggaawaati mi'aawaa isaa naa kannii jeen ammas deemeeti muka birarraa eeynaba mureetiti isaaf kanne yeroo taraa sadaffaatiifis nyaatu itti dhangaggaawe hayyaa mubaarak ati baatii lama guutuu eeruu tana naa tajaajilu jirta naa toohattu jirta eeynaba mi'aawaa fi dhangaggaawaa hin beeytuu hii jeen gabrichi isaa kun kabaasaati nama rabbi sodaatu nama shari'aa islaamaa beeku yaa gootaa kiyya ati eeruu tana naa tajaajilii naa toohadhu jette malee eeruu tanarraa nyaadhu wahii naan jettee hii jeen obboleeyyan kiyya musalsalaa fakkaataa bar garuu haashaa wakallaa musalsalaa miti taarika yeroo garii musalsalaa fictional kaaraktariidhaan jaanii baroonni tun spaayidarmaan hin lalle gaafa duraa numa laalle rabbi nu haraaramu waan sanii jarri kun laa taarikuma dhugaati eeruu tana ati eegi naan jette malee wahii irraa nyaadhu naan jette hijeen yeroo kana ajaa'iba itti ta'eetiti du'aa'ii godheef rabbiin amaanaa tana sirratti haa jabeessuu eeganaa obboleeyyan kiyya rakkoo mana isaa jirtu takka isaan mari hate
أمير المؤمنين أبي أمر أبي حفص جتوغي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نما ربي صداتو ملين ولين ملي هم مرياتني جي يو شوراتي سن نما ربي صداتو ولين تا ملي حاسد فولو غراچا ولين شوران تا إنين سنجا ديرو يروكنا غربان كن نما ربي صداتو نما أمانا إيجي ركو منا إسا جرتو تك إسا فيدي مال جين أني انتلا دورا تكان كبا انتلتي دون شريعة إسلامات بيتو أما اللي حال غاري أخلاق غاري نمك أبو انتلتي يتنا موتين بيا أمباسادروني نغافتني تدين إسان أوركي انتلتنا أين يوفين كنا جئتي إسا غافت مبارك كوني مال جئني غافة جاهلية زمن برنتو ما كيسا ونجرتو هندي نما لالني كنني أبان إسائين أصلين إسا فصلين إسائين جاني كنني يهودا في نصاران أمو بريدنا لالني كنني زمن كينيا كنا أمو نما مسي دالا بولي سوني بيتامي جرين نمك أبو في كنني زمن رسول أمو صلى الله عليه وآله وسلم نما شريعة بيغو نما ربي صداتو نما أخلاق حال غاريك أبو في كنني وان أفران تنكيسا تسيطل تفلت دوجينو بولي ينكي إيكا دبين أكستا تجيئن نوح علمي مريم أن نما ربي صداتو نما عمل غاريك أبو نما أماناتك زو أتر نما چالوهن أغرّي انتلتية سيفين كنا جينو بولي ينكي يا غوتا كي أني قبركيتي مالك أن نبيتتي انتلتي أمباسادرو تميقاف كنو تدد سن أتي أناف كني تاجنان أنا أتيف ملي سيفين كنو جينو بولي ينكي deemeeti jaartii isaa bira dhaqee jaartiidhaan mari'ate gurbaa tokko saaliyaa takkaatu jira intalateena baani wasiiloo jeen isaafin kanna jeen haatinis amrii intalateetii atumaatu qabaa jetteen garuu intalateenya waliin isiinin mari'adhaa jetteeti dheeyxee intalaaf himte abbaan kee nama tokkoof sii kannuuf deemaa jennaanini intalti maal jetteen haadhaa fi abbaadhaan shamara teenya cufaatu rabbii saaliyaa rabbi akkasii tana rabbi nu haa godhu war yaa haadhaa fi abbaa kiyya jetteen ajaja rabbi booda jalla jalaalu rabbi ana ajajaan an godhu ajaja keessaniin godha ajaja keessan dhiisee wahiin isinitti jalladhaahi isinitti jallachuu hin fadhu waan isin jettan hayyameetin jiraa jetteen gurbaa kanaafi isii tanarraa eenyuutu dhufe ni beeytanii imaama addunyaa sheekhul islaam imaam abi abdirrahmaan abdillahi ibn al-mubaarak cufa isaanii rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a isaatu tuutu bahe obboleeyyan kiyya maaliif rabbiin jalla jalaalu rabbi quraana keessan maal jee jechiin gaariin jechiin bareedduun meeyra bareedaa baastii nama afur nama ajaa'ibaatii tuutu wal qunname abbaa gaarii haadha gaarii intala gaarii soddaa gaarii aboo waan afuran tana rabbiin nu cufaa nu waagan amin jettan moo lamin jettan awoo rabbi tana nu waagan agartee rabbiin akka walitti fide nama rabbi sodaatu akkunumatti karaa ati hiyyaanneedhaan walitti fida nuti arraan tana obsa dhabneeti bar jinjanaadhaan as seennee achi seennee rabshaa meeqa kaardiin dhumtee obboleeso saahiba keetti dhooytee saq kaardii qarshanii naa dabarsi cinqiisanii waliin rabbi siif hin kannine obboleeso rakkattee bar saq salaata subiitti dhabdee hogguta ka aj hogguta ka tan waaba qash qalbii cabuu malee garuu nama rabbi sodaatu nama obsa qabu nama amaanaa eegu akkatti waliif fidamee ajallakumullah gabra keetiif asiyumsaat mallaqa keetiin nama bitatte bar bilisa baasee akkanatti waliif fidaa rabbi ji'ini ramadaanaa obboleeyyan kiyya ji'a obsaati haraamirraa obsu jaartii tee halaali xayyib isirraahuu akka obsitu si barsiisa maalayya nyaata yeroo kaan nyaattu dhaabbadhu dhaabbatte ati qofaa miti bar muslima addunyaa guutuu dhaabbata adhaan baay'isawi nyaadha bakka takkarraa tokkummaa teenya agarsiisti ni beekta irra bareedaan obsaa irra colleen obsaa qaalii rabbi irratti obboleeyyan kiyya ka islaamaa obsu yoo ammaan tana taarika biraatiin fidaa jenne wayaxuulul kalaam obsi lammadaa obboleeyyan kiyya maaseetarraa obsu yeroo jennu horii nama hatuu dhabu horii nama qoocee godhuu dhabu nama daguu dhabu
meeshaa ekispaayerdii gurguruu dhabu, meeshaa qaaleessitee hamma isiin qaaloytuu eeydee namatti gurguru, arrabaan nama hamachuu, walitti nama diruu, ragaa cubbuu bahuu, tun cufaatu waan itti nama geessutu jira. Waan tanarraa obsuun akkaanii jabaattii obboleeyyan kiyya. Obsi lammadaa maali? Maaseetarraa obsu. Amma dhukkuba afaaniiti jira, dhukkuba farjiiti jira. تن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي نمني أفناك أبي ما بين لحييه وان جدو أريد لمان إسا سن أفان إسابان وما بين رجليه وميل لمان إسا جدو جرو نمني أفناك أبي فرجيبان قام سالابان نمني أفناك أبي أن جنة إساف أفق أباجي إسني في ماتي تيسنو ور رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جنة أفق أبي في ربي سناتا يسو مالي فأكان ألفاتا الججو الفم المطبق لا يدخله الذباب أفان شوفماته تتيجي إنسانو جاء نمني يوبولي ينكي الججو أكو هجومك أولين جن غافة دراني إن أجرّي nuti madarsaa qaraanne nuti zibar gaafa duraanni san gariin keessaniin dhalan barsiisaan seeneetiti intibaa nunja yoo akkana taa'u turre harka keenya akkana gonolal intibaa ma alfam nunja akkana teenya unnu anis lubbuu teessan dura tiyyaanillee taniin joo maal beeta intibaa ma alfam obboleeyyan kiyya unnu lameen tun jette cal yeroo namni achi biratti hamatamu dhiisii deemiin أني بلسا جاء انت نرى جهنم نما قيستي تناس كجاء رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفيه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إرهدوا المنما وان إبدنا قرى قافة من قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفم والفرج إرهدوا المنما وان جهنم نقو أفان إساتي في قام سالا إساتي همين يلماني ترى ربي نهائقو رقاج أبوبه نما همجو cubbuu namarra kaayu ashmuriidhaan nama arrabsu nama waraanu mucucaatinsi afaanii lakkaawamtee waa hin dhumtu Mu'aadh ibn Jabal Abi Abdirrahmaan al-Ansaari radiyallahu anhu gabaabsineetuma wal hadiithu fi sahih al-jaami wa fi silsila jan isumarraa dhufe radiyallahu anhu yaa ergamaa rabbi wa innaa lamu'aakhidhuuna bimaa natakallamu bih waan nuti dubbannuun itti qabamnaahi itti gaafatamnaa jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ثكلتك أمك يا معاذ هاتي سهاد أبدو جين أفان آدات نتو أفان كينيان غوغو جنما ننجنو وهل يكب الناس سئل منما نقوم بساهي جينير في النار إبدقيزتي على وجوههم روايانتا على مناخرهم حرام نما ملك نما هوري نما نياتو ربورا لبو أفي إيغون وانا كان الفاتون هو مالكنا نما فجيسي جتاني قوتي دويتي مالك سنفرت كوميتي مسجدات جانيني وني إني كوميتي تو فدوف حق البرج عافي تو فدوف بولي ينكي أكاني ألفات سبيرا جرتي متي فتنة أمة شفاتي فو فتنة تجرا جيبر وفتنة أمتي المال جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قباب سنيتم والحديث في سلسلة السيئة جنون حرام الرا أبسون أبسا أكان جبهاتي أبولي ينكي ورب كتنا دبر ربنا واتايسو قافتوكو تاريخ إسلاما كيستي أكرو فتي إمام أبو يعلى تو تاريخ كان أوديسي طيب الله ثرى نمتجدوكو محمد ابن عبد الباقي نما جاء موتوتر إني ور أنصارات قاضي دا هوريك أبا مكة كيسا جرا نمتجدوكو هوري دربي horii guddaa takka darbee diti
horii san arkate namtichi kun horii kana arkate imaamtichi kun jechu qaadichi kun horii kana arkate namticha biraa ko horii qabuutu horii kana darbe horii san yeroo fuudhee ilaalu dahabaa fi lu'lu'a mana isaa dhaqe yeroo kana abbaan horiin guddaan kun irraa bade magaalaa keessa deddeemaatitti nama horii narraa badde dahabaa fi birrii meeta lu'lu'a kanaan narraa bade nama isa kana naa agareef dirhama 500 kannaa jeetiti waan xiqqoo takka inninis hidheetiti qabee barbaadu jiran anaa tutuutu agaree mallattoo ni hime waan akkanaa keessa jira jennaan haaya horiin tun teetii je'ee kanneef namtichi hunnooti atis dirhamni 500 keetii jennaanni inni shari'aa islaamatti fassara silaa nuti odoo namtichi kana hin jenneetu afaan waraabeessaa nuu kanni jennaani misila akkasii mita warra dirree dawaa waraabeessa wali qabame rabbiin hin godhiniiti afaan waraabeessaa yaqollo xallisaan irraa gadhiisuudhaan siin jaabar ajaa'iba inni ammoo shari'attiin achi qabee ilaale hay horii namaa kannuun waajiba inuma sanii mitiiti abbaa horiin irraa badde barbaaduunuu dirqamaati akkamitti horiin kun kiyyaa mitii je'eeti kanneef obboleeyyan kee yeroo kana du'aa'ii godhate yaa rabbi ani haram jibbeetin isa kanaaf kanneeti waan sanirra waan caalu naa kannii je'eeti rabbi kadhate eeganaa gaafa tokko obboleeyyan kiyya markaba yaabbateetiti gara biyya biraa deeme yeroo markaba sanniin deemu dooniin san gara galteetiti inni loohaa takka irratti hafe odoo baharri isa oofu jiruutiti jaziiraa takka bira isa geessite eeganaa masgiida san seenee salaatee du'aa'ii godhatee qaraatii qara'uutti seene qura'aana jechuun ormi biyyaa dhufee hay qura'aana qara'uu ni beekaa hijaanin qura'aana qara'uus nin beeka barreessuus nin beeka namallee qaraasuu nin beekaa jeen yeroo kana achumatti nama beekumsa qabu gizii agaran akka keenyaa kanaa miti bar khalqiin dabarte dhiisuu moo nama deemu moo laa haashaa wakallaa taa'aniitu nu qaraasisi jaani joollee achumatti qaariyaan isaaf baatee qaraasisu seene yeroo kana maal je'enni beeytanii obbole na waliin jiraadha yeroo kana maal je'eni qaraasisee sanbooda ummati isa jaalatee maal jaaniin aboo ati nu biraa hin deemin joollee teenya nuu qaraasisi intala takkaatu jira intala sanii siifi kannina asuma nuu galiyuu jaaniin haaya je'ee qeebale obboleeyyan kee yeroo kana intala san nikaa godhaniifiiti fidaniif yeroo fidan morma isii gubbarraa dahaba too qabdi cal je'eetuma inni dahaba san luuloo irra jiru lala ormitti dhiyaatanii yaa sheekana hay maaliif intala akkanatti ilaalteetiti isii tan akkana rifachiistaa jennaanini bar dahaba kana makkaa keessatti agareetitin namtichi tokko narraa badde je'eetin isaaf kannee atis haqa kee hoo dirhama 500 hoo naan je'ee lakkii je'eetin isa dideeti dahabni kun dahaba sanii je'eetitin tanaafin akkanatti ilaalu jiraa barii jennaanini ormi obboleeyyan kiyya allahu akbar subhaanallah jaanin dahabni dahabtichuma namticha saniitii jaanin obboleeyyan kiyya namtichi san yeroo ati dahaba san deebistee fi lu'ulu'a san cufa kannituufi inni du'aa'ii godhate yaa rabbii kiyya ani gurbaa akkasii nama amanamaa hin agarreeti yaa rabbi ati wahayyi irrattuu dandahaadha gurbaa san intalatiyyaaf jaarsa akka ta'u godhi je'eeti kadhate du'aa'ii isaati rabbi qeebalee arraan tana hunnooti rabbii walitti isin fidee je eessa jirti woo takbirtan janjana nisawi babush waf yallam tuqur fiit fardi qarshanii na ergime ulin darbitu wo bolezo kay ti darbani jirabar ol darbi حديث رسولات الجرابر صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده محققين مسند إمام أحمد علامة أبو الأشبال أحمد شاكري إسناده صحيح جين إمام الألباني أمو إسناده صحيح على شرط مسلم جين رحمة الله عليهم رحمة واسعة أبي قتادة الرادفي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك أتينكن وهم تكبر الله قد جباته واهن ديستو أين يفديست فارومي تبر إجتين أصبر لال إنك لن تدع لله عز وجل هنديستو ديستيو يو ديستيو الله جل جلاله
وان سنين رجالو يوسي كان ملي واهنتاني حرام سن إسمتي أبوليان كي كإسلاما حلال تكنيف إيغنا جالو وان كي جارتي إسا والإنجراتي إلمان لما ربين الراغن جارتين إسا غرا آخرا غد ندوتي إلمان إسا لمانيس أبوليان كي إرادوان أرمامال جين هورين إسين أران تنا أغر تنكون تجارتين تيناد إستي ونكوبا اتبهلا علامة ابن القيم طيب الله ثراه ملجي وانت كيود استربي وان سنرج على سوكنا حديث رسولات صلى الله عليه وآله وسلم أكنا ولنجنة متي هيا والنسم مالته ملني بيتني يروغري اللهكم إبكنته مليونان إيغا لا تنديسي وبلسو يوت أمانينا سيكنه خلق إمبر كنينة هربات الرفو جرتي بر أتي كنينة هربات ملت الرفو تنجرتو تونيك أنا نيموك أنا نيمت استقامان كأنا نيموك أنا نيمت وان أركت أمم فتشونو وبلسو الران تنا باجاي تفرت دمت 150 أركت تنوما الحمد لله يجونو ميك الحمد لله دي أورينا ما سامو جرابر وان سنير وان چالو سيباسا تاريخ براتو کو زيدنو آية إسني صلوات نغرغارا صلوا على النبي تاريخ بريدا تكان إسني محمد غافتو کو نمتجتو کو ثابت ابن النعمان كجاء مدك حرام الرأوسون جب دودا جچو جرامي odoo deemu jiruuti ni beelawe yeroo beelawe eeruu takka agare eeruu san keessaa tuffaa takka fuudheeti hoggu takka bar gurshaa takka hangush godheeti kutate eeganaa yaadate horiin kun kanamaati haraami laga jahannam saniituutu ne eegaami abbarraahin hayyama fudhachuu qabaa je'eeti obboleeyyan kiyya abbaa eeruu barbaadee abbaa eeruu san agaree isa bira dhaqe man jeen jaalowwan kiyya islaama yaa abbaa eeruun akkana bakka akkanaa jirtu teeti eeruu san keessaa akkanattiin beelaweetitin tuffaa kee eeruu keetirraa muradhee hogguma takkaan hunnooti gurshaa takkaan irraa furadhee hunnoo hambaan isiitillee ni jirti ofii akkanaa gootuufin si bira dhufee jeen namtichi kabaasaati abadan ofii siif hin godhu jeenan ofii siif hin godhu sharxiidhaan malee sharxiin qabaa jeen haaya sharxiin ta'e maalii jennaan ani intala dubraa takkaan qabaa isiisan akkanaa fuutuun barbaadaa jeen haaya mee intalti dubraa sangaaniin fuudha jeen boo rabbii jira mali fuudhaan namaa zooqata wayi ijoollee laga harreeti sodaattu hunnooti lakka umriin teessan amata soddomii takka deemaa dhuftun cufni keessanuu sodaattanii jirtanii bara salfish walii qabame rakkoo jiraa fi dijeen haati maa inta gobboleeso garuu waan takka beekuu qabda jeenga intalti tiyya ijji isii hin agartu gurri isii hin dhagayu afaaniinis hin dubbattu jeen harka lameen isaa walitti qabatee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jeega obboleeso musiibaadhaa mi botun sina agartu I love you yaten I love you back siin jechuun dandeessu adeero I love you yoo yaten inuma sin dhageessu I love you te akkanaa jennaan rifate gaa eeganaa achuma laalelal aakhira malaa dhuydaa bar ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah sanirra ifiifuu addunyaan tun xiqqumaami addunyaa sijnul muumin itti guta wa jannatul kaafir amat torbaatam jahatamii nin obsa je'en niqaa walitti godheef gaafa sanis bar yoo silaa taarika kana cofa wajji dhaabbanne khuxubaa biraati baabar abbaan ifumaa fi nikaa godha malee qaadii yaamee qarshi kumsa diitti kannuun hin jiru bar isaan lamaaniif kanne atummaan nikaa godhe obboleeso nikaa godhee itti dhufte gaa manaas isumaan namaa fiduu qaba beete taanis yoo nuti irratti walii galle rakkoo hin qabdu haya booda gabbaatanii daa'uun namatti hin jeena manatti fideef lammaa yishuufaa unnooti boo obboleeso qashti qoyishummee dumbulloo waan biraa fakkaatti intalti hoo hay abbee ijaan hin agartu hin jennee jeen dhugaa isaati hayni dubbataa jeen ammas hayna dhageessa sadeenuu gaha eega dhageesse ijaanis agareenimi naaf hin galle abbaan kee maal itti fadhee jennaan abbaan kiyya wanni bar itti fadhe ballaa dhugaa san duudaa dhugaatii fi nama hin dubbanne san ittiin feeneeti abbaan kiyya wanni itti fadhe takkaa intalti tiyya waan haraam laaltee hin beeytu nama hamachuu fi muuziqaa waan akkanaa dhageeffattee hin beeytu nama arrabsitee waliin nama dirtee
kijiba kijibdee hin beeytu jechuu isaati malee dhugumaanuu ballaa gurraas tan dhageenye afaaninis tan dubbanne hin baanuu jetteen. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa isaan lamaan irraa eenyutu tubbee ni beeytanii? Imaam Abu Hanifa Nu'umaan ibnu Thaabit ibnu Nu'umaan al-Kuufiitu tubbee rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a. Tana dhiisaa Oromiyaaf dhiisaa isin. No warra dhiisaa isinirraan eegwan haadii kalli Oromiyaadhaaf isin federaalaami hulbatuma keessan dhugaa deero waan baatee gartee eenyu keessaa fa'i gartee nama keessaa fa'i haraam dhiista halaal kijiba dhiista dhugaa bakka sii buusu saahiba hamaa saahibuu dhiista saahiba gaarii bakka sii buusu ilma namaa shira isaan duubaa baasuudha isaaniif dhiista rabbi waswaasa sirraa fuudha. رسولك إن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيجي إساني كجالة مكة ديسي الدنيا غوتو هنكني نبي صحابان هوري إساني تي في بيجي إساني ديسنان فتحي نتشوفها بينو هنكني نبي نبي سليمان عليه السلام فردوتين تون صلاة الرا نشاغل تجئي فردوتي سن يروك أبيج إتشري إسان كأكالي دربوسان وبوليان كي رب جل جلال ربي إلنسا أمن باتي سومچنا تكاكيسة ديمو انتره إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك أتين كن وانت كربي بجتش واهن إستيو وان سنرج آلو سيبا سمالي واهن تاني أبو وانش على ربي بكن وابوس تكاتو نوافقا تاريكا سمت الإسنا قدر ربي رتي أبسو جيني رمضان أبسن ورسيسان جنة قدر ربي تبر ربين سومنا ننجي هاي جنة قالي ربي رتي أبسني ما سيتا نياته هي نياتنا جارتي كابدا جارتي تي يرو هنگنا وجرفون انتا تننجي نچوفاتو قيبل لجر أكسيمي أمس قدر رتي أبسون وبليان كي كإسلاما سومني نكابا بيلا كابا ديبو كابا أوه كابا وان مؤلمته نمرك كيسوكا نچوفاتو irratti obsinee qayballe jira qadara rabbi irratti obsu nama mokkoratanaanis obboleeyyan kay abbaas irraa ajjeesa yookaan ayyuu sirraa ajjeesa yookaan lamaan sirraa ajjeesa ilmoo sii kanneeti ilmoo sirraa fudhata yeroo gari ilmoo si dhorkeetiti si mokkora karaa rabbii keessatti oduu taffitaffi jechuu jirtu waan hamtuu sitti erga lakka keessaa'uu imaanni kee dabalaa dhufuun fatanaan dabalaatuma dhufti beeki lakka imaanni kee ati taraqqii hogguutu haala kee akhlaaqa kee imaana kee jabeessaa yoo dhufte fatanaan sitti jabachaa dhufti rasuula jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa in kaana fi diinihi salaabatun jeebar yoo diina isaa keessa ciminni jabeenni jiraate fatanaan itti jabaatti ishtadda balaa'uhu wa in kaana fi diinihi riqatun yoo diina isaa keessa laafintiin jiraate ammoo hammuma laafintii sanitti si mokkora rabbiin tanaas irratti obsuu qabna jechuun yeroo garii ilma namarraa fuudha garuu akka nuti amma itti jirru keessaa'uu ummaalee teenyaa fi jaartiin teenya akka itti jirtu kun tun nama gaddisiisa shiita ifirratti ciranii laxmaadhaan if dhawanii biyyee ifirra naquun tuni shari'aa islaamaa keessa hin jirtu obboleeyyan kee yoo namni namarraa du'e booyuun ni jirti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama gaafa mucaan isaanii ibraahim radiyallahu an irraa du'e booye صحابة رفتت يا إرجما ربي نبوچني جنان قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنبر الله رحمة جبران إسا نما إني فدكيسا كايو تني رحمة هاجين غرو ربي وني تنما كبو وانا أفانين بوفي هجيدا إيو أكمين تها علمك يكون دوه دچين نديبته ويا ويلا ما تفيد بوليس ورب شاتنا شوفاتو إنا لله وإنا إليه راجعون أكنا نوتيس كالله والنفر تزنيس كالله أما اللي جمع إسا ديبيود أكنا جا يا ربي وانا الرافر تكن خير الناجي جيري غرباتك وبليانك يا كإسلاما غياتك وكيستي علمو لما دبي جارتي إسا دبي أكا أديفمتي غربان كن صاحبوت إساتيف afeerraa godheef yeroo afeerraa godhuuf re'een achumatti qalamtee joolleen lamaan re'ee agalan akkaataatti qalamte gurbaan guddaan obboleessa isaa xiqqaa akka re'ee namtichi itti qaleessan agareetiti
koottuni taphannaa je'ee ablee san qabee yeroo akkana jiru laq taateeti mormii isaa mureeni achumatti firfiri je'ee du'e. Haati agartee obboleessa kee ableedhaan qaltee jettee yeroo itti gabbaatu gurbaan fiigee manarraa yeroo ba'u makiinaan karaa gubbarratti xallasdi. Ilmoo isii lamaan bakkuma takkatti yoo agaltu lafa dhoyteetitti gaggabdi. Iyyangaa jaarsi yeroo dhufee laalu mucaan isaa guddaan du'e xiqqaan du'e jaartiin duute. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Yaa rabbi waan caaltuu bakka sani naa buusii je'en. Warri keessummaan isa bira dhufan rifatan mee bakka takkatti ajallakumullah torbaanii miti guyyaa lama boodaa miti agarraan rifatan namuutu ana bar intala dubraatiin qaba intala tiyyaan sii kan kaanis anaatu tuutu intala sii kan kaanis anaatu sii kan namuu keessummoonni akkana jaan achi keessa ta irra saaliyaa laalateeti fuudheen obboleeyyan keenya rabbiin ilmaan meeqa irraa fuudheen isin hin jee meeqa irraa fuudhe isinoo Sambooda intala fuudhe san irraa rabbiin ilmaan meeqa kanneef ni beeta ilmaan 13 kanneef vo namni muslimaa aaqilaan sin ja'a akkanumatti shahawaan isaa isan ooftu rabbiitu isa oofa qur'aanaatu isa oofa rasuulaa isa oofa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiisa sahihaatuutu isa oofa malee waan biraati miti taarika tokko isinii himee isinirraa haafitu hedduutu nu isiniif hinna sahaabarraa yoo jenne gaafa tokko namtichi tokko mucaa isaatiituutu irraa du'e isa kanas qadara rabbi irrattis obsuu qabnaa dhaabar gurbaa isaatii irraa du'e aalimoota gurguddaatu jira imaam abu muhammad sufyaan ibni uyayna almakkiyyi aalimticha guddaa anaaf isinillee sadarkaa isaatiin nun hagayu isaa jira khaalid ilma muslimiitu jira namtichi kun obboleeyyan kiyya gadda guddaa keessa seeneetiti booyu seene yeroo namni isa agaranii obsi ja'aniinis obsuu dude eegana imaam abu ali fudayl ibn iyadi tutu ittidufe rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ya hadha jeen ya namana ati fi ilmake hida keessa jirtanii jeen hida san keessa yoo ilmi kee si dura bahe ni gadditamo ni gammaddaa jeen abbaa fi ilmoohu mana hida keessa ga jiran yoo ilmi keenya nu dura mana hida irraa bahe numa gammannaga akkasimo kam ilmi kee hida addunyaa keessa ture tanaafu ilmi kee si dura baheeti wanni ati akkana gadditee boochuuf maalii jennaan namtichi lal ayni qaba ta'azzaytu obseetiin jira jeen yeroo nama wal obsisnu akkaataa itti wal obsisnullee barachuu qabnaa bara yeroo garii ijoollee amman tana as keessa fa tajirtu ani bakka tanatti waanin irra hedduu namaa wajji waliif hin galle keessa amalli kiyya ulfaataa miti saraahumaan siin tanafaadha abbaa mucaa xiqqaa amata 13 irraa du'eetiti kutaa isaa keessa taa'ee ka booyu dhufee namni sus hin tuqinin haa booyu ni booye moo kam waan biraa wayii godhe dhiisiin bar baafachuu jira tunis jaalala ibsu jira bar usmaarree manaaman ja'anit amma tun ta saayikolojiiti wayaxuulul kalaam arraaf asumatti haa dhaabu yoon hin dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti iyyaatiif sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah hanin tikama isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ani bidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darburraa isa Allah hanin tikama anis kanin dubbadhe isinirree warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kennu soommana nuti soommanaa jirru qiyaama nuti dhaabbachaa jirru sadaqaa nuti kannachaa jirru qur'aana nuti qara'aa jirru rabbi nurraa haa qeebalu warra guyyaa qiyaamaa magantaa isaaniif seenanidha rabbi nu haa taasisu rasuula keenya waliin salawaatullaahi wasalaamu alayhi firdoos al'aalaa keessatti warra saahibatu rabbi nu haa godhu addunyaa tana keessa hamma jirruun ammoo warra manaamaan isa agaree qaranaa'u rabbi nu haa godhu warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan isiniif haa qajeelchu ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isiniif haa godhu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan isiniif haa kennu isinis akka hiriyoota keessanitti rabbiin ilmaan isiniif haa kennu isinis dhalaati dhungadhaati ergadha warra hin fuune ammoo rabbi isin haa fuusisu jaartii saaliyaa rabbi isin haa fuusisu shamarran heerumnes rabbi jaarsa saaliyaa haa baasuuf nu cufaatu rabbi nu haa milkeessu obboleeyyan keenya biyya adda addaa keessatti warra darramuu jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu warra dhiphoo keessa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu warra liqiin irra jirtu rabbii isaanii irraa haa kafalu warra qullaa deemu rabbii isaan haa uffisu warra beelawe rabbii isaan haa nyaachisu warra dheebote rabbii dheebuu isaan haa baasu obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin mana hidhaa isaanii irraa isaan haa baasu rabbiin mana hidhaa irraa isaan baasee gara biyya isaanii rabbii isaan haa deebisu Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.